Nubwo amazi ari isoko y'ubuzima ntibyoroheye abagana ikigo nderabuzima cya Muhondo kuko bavuga ko kuri ubu bugarijwe n'isuku nke bitewe n'ibura ry'amazi kuri iki kigo nderabuzima. Aba ni bamwe mu bo twaganiriye. Ikibazo cy'amazi urabona nk'umubyeyi yabyaye aba akeneye amazi yo gukaraba agakora isuku mu myenda, ariko hari igihe biba ngombwa ko uruhuka ntubona ayo mazi ntayahari kandi no mu rugo ari kure ntibayakugezeho vuba, ubwo ugasanga ikibazo n'umubiri nawo uhuye n'ikibazo ukabona ntibigenze neza ugasanga n'imbogamizi. Ikibazo nabonye gihari cy'ingorabahizi nta mazi dufite aboneka cyane. Nta mazi akunze kuboneka hano cyane. Imyenda ntago tuyifura neza n'ugomba gusaba, mbese ntago amazi aba aboneka neza. Amazi ntago aboneka rwose neza. Ikibazo kiri kuri iyi satire tubona ni ikibazo cy'amazi dukina. Nicyo kibazo tubona nk'imbogamizi. Kurya amazi hari ibintu byose birashoboka. Imbogamizi zirahari kuko na wa mwanda nibwuza. Iyo amazi adahari umwanda uriyongera, ibibazo bikavuka mu mubiri w'umuntu. Nawe urumva amazi yabuze isuku iba nkeya. Kandi isuku ibaye nkeya hari ibyangirika mu mubiri. Ikibazo cy'amazi. Ikibazo cy'amazi cyo kirahari, gurirwariza ukayatuma mu rugo, icyo usanga ari ikibazo kibogamiye rino vuriro. Turi kwifuza mu cyifuzo cyacu tubonye amazi byaba ari byiza. Ni ikibazo ubuyobozi bw'iki kigo nderabuzima buvuga ko bwakiganiriyeho na WASAC, ikigo cy'igihugu gishinzwe gukwirakwiza amazi, aho batanga icyizere cy'uko mu kwezi kwa munani kiraba cyakemutse nk'uko bitangazwa na Josephine Mukankusi, umuyobozi w'ikigo nderabuzima cya Muhondo. Ikibazo cy'amazi ntabwo ari ku ivuriro gusa, ni muri rusange, ariko icyo ku ivuriro nacyo ukuntu tugiye kugikemura twanagikemuye, mwabonye ko dufite ibigega, ariko nagiye kuri EWASA twarabivuganye neza, mwabonye ko umuyoboro urahari n'amazi muri robine arimo. Ahubwo ikibazo navuganye na EWASA, igihe amazi yaje tuzajya twuzuza biriya bigega byose, ubundi tubike n'ayandi, tuba dufite ayo guha abarwayi. Murateganya ko ubwo cyaba gikemutse mu gihe kingana iki? Cyo ni muri kuno kwezi kwa munani. Kutagira amazi meza si umwihariko w'iki kigo nderabuzima cya Muhondo gusa kuko bisa naho ari rusange muri aka karere ka Gicumbi. Cyokora ubuyobozi bw'aka karere butanga icyizere cy'amazi meza 100% mu myaka 5 iri imbere, kuko ngo hari abafatanyabikorwa batangiye imishinga yo gukwirakwiza amazi hirya no hino muri aka karere, harimo na Water for People. Peter Claver Tayisire, Radio Shingiro.